Kao što vidite, garaža je skoro pa puna sa nekakvim rezervnim dijelovima. Projekt sedmica je shvaćen na malo drugačiji način i da, uspio sam nabaviti gotovo kompletnu unutrašnjost. Sjedala, one obloge vrata, stražnja sjedala, zvučnike i još dosta toga, dosta sitnica koji imaju veze sa unutrašnjošću automobila. Zašto je to tako? Pa nisu ovi sicevi u toliko lošem stanju, nego jednostavno ja hoću da to bude onako malo drugačije. Tapicirat ćemo ponovo i krov, to jest nebo, prije ili kasnije, i onda bi ja htio napraviti jednu onako individualnu kombinaciju boja i svega toga, tako da sam imao dosta sreće i uspio nabaviti ovo. 59 eura je koštalo sve ovo tu što vidite, ok, osim mjenjača, osim ovih kotača, ali uglavnom unutrašnjost. I da, zapravo, transport je bio 200, tako da ono, realno gledano, transport je koštao gotovo 4 puta više od samog ovog svega što vidite tu, ali nema nikakve veze. U svakom slučaju cilj je sve ovo što bude izvađeno prodat, pokušati prodat i na taj način ponovo zaraditi nekakav novac koji će ponovo biti potrošen na nekakve druge dijelove i onda bi to sve trebalo biti nekako ono, novac treba cirkulirati u svakom slučaju. Danas nećemo raditi sve jer malo je previše za jedan dan i zbog vremena i zbog svega toga, ali ono što je meni cilj danas je da zamijenimo straga obloge vrata. Znači od sivih idemo na crne, vidjet ćemo kako to sve ide. Hoće biti nekakav krc, hoće biti nekakvih komplikacija, a to se nalazi ovdje. Znači sama demontaža ne bi uopće trebala biti nešto previše komplicirana. Ovdje postoji, znači, jedan vijak i nalazi se jedna kapica. Kada se ta kapica skloni, vijak se očarafi i onda zapravo sve ostalo bi se trebalo držati na običnim kopčama. I ako ne bude, kao što sam rekao, nekakav krc i to, onda će to funkcionirati fenomenalno. Čak i ova lajsna se drži na kopčama, no međutim, za razliku od nekih drugih modela koji ovo imaju onako okruglo pa se to može i šarafiti i izvući napolje, ovdje treba biti pažljiv i treba, znači kad je već oslobođena ova oplata vrata ili kako da kažemo, da treba nekako prema gore malo nadići tako da to sklizne sa ovog bipka i onda od ispod zapravo da oslobodimo te nekakve štekere što se tiče same elektronike i svega toga. U teoriji zvuči jednostavno, jer je tako i u praksi, saznaćemo uskoro. Kao što vidite, kopče su čitave. Inače, by the way, ako ih neko islomi, imate na velikom eBayu za nekih 10-ak eura, šta ja znam, 50, 60, 70 komada pakete, baš iste ovakve, tako da nije greda ono, čak i ako koja pukne, može se naručiti i jednostavno se zamijeni sa novima. Nemojte si razbijati glavu, ići kod Tomića, ono, malo koristite mozak. E sada, imamo ovdje nekoliko štekera i to će trebati osloboditi. Bojim se da će trebati 2 ruke za to. Dragi kamermane, hoćeš li na kratko ugasiti kameru i pomoći mi? Hvala. Evo ljudi, ovako to znači izgleda. Na što trebate obratiti pažnju? 3 štekera su u pitanju. 3. Jedan je za svjetlo ispod vrata. Jedan je za pepeljaricu. I jedan je naravno za elektronski podizač prozora.
evo ga ljudi, to je to. Znači za nekih otprilike pola sata ove strane straga su kompletno gotove. Znači demontaža, malo čišćenja, montaža i tako dalje. I ovako to trenutno izgleda. Znači imamo crno-sivu kombinaciju trenutno, ali nećemo pretjerivati, nećemo sve odjednom. Zapravo postoji mala razlika između prednje i stražnje strane, tamo imate naravno više elektronike, tako da sam odlučio da je bolje da ono ide u jedan zaseban video. A što se ovoga tiče, vidite na šta treba još obratiti pažnju. Ovdje je malo vlaga dobila od transporta, jel? Znači dobila je koža vlage i to ćemo očistiti sa posebnim sredstvima za kožu i onda će to izgledati tip top. Tako da računajte s tim u ovo zimsko vrijeme, ako negdje držite u garaži koja nije, ne znam, grijana, ovakva, onakva, postoji mogućnost da nakon duljeg vremena ovo kompletno propadne i onda možete baciti jednostavno. Ali eto, ja sam imao sreće pa to nije slučaj. U svakom slučaju pišite u komentare kako vam se sviđa trenutno ovo, u kojem smjeru ide E38. I da, mi se vidimo naravno u nekom idućem videu sa nekom novom temom. Pozdrav!